abusuafo mu nyina kwa babra so se de o mamu nkomotwetwe ebremo ena no pay yetia ye ensa ka animonyamfo mienu Honorable George Kuntu Blankson obi a wadi dwuma bebre nanso so convenience nti ye boba akopɛ or former MP Infantsman East Honorable de ye nyina enu nanso onya daje mawapa nso na wabai ye be kyekere na ye be mantam no ha nyanko sesei Honorable Maxwell Kofi Dwuma ono so ewo titles bebre enso so ena ye bo former MP asokwa ne mra ne ba ko me bode de ne wiare ma bisa Honorable Kuntu Blankson ono so ne de yesai o ka se edewu Honorable edewu Kofi ba ombo zo bombe ne Raskunt. Oh my Rastamauda. Oh okay. Okay. It's in a minute edewu na Raskunt na Rastamauda. Na me Rastiki me so me wa ha. Yeah, it would have. Yeah man, respect. I see. Anyway, for yes here see I try o man hu enkomo. Raskunt na me sha say on na no pay. Kolebunti de ye. Ministers ko ba ko ba wasesambra president say get away e de be no say wo hwe de course no sabe anitine wo panyin wo fie say mofra wo ko a panyin no gine chi no bo hu de ntoko a wo ko oyentoko ahun nti odo de nansi fem oni ni jesem ozande adna ro shasen ehwa bo hu de na abawa shariaite na ohwe dam asoye ne do na nyame adoma wo sakra ne dwumadini mu no ko hye be foforo na wo no ko hye be foforo wo yi pa foforo so ban na me fi de senke yekọ aban dwume ma na se abodi nyanse pa ho adwuma ye de abrofu dwuma memfa ne dam adwuma ye so obiri fi ho a odene nsa no dabato mekana nsa no daba ochro dwuma wedi na nzama waye motosin na wosore ban behwedo na yeden etu ho anamo amama brofu mi bi efre no continuity ana nkoso ana kanko aba dwumadin mampere misande peyin koku adwuma mensa ana oba no wemenya dam ensa no daban ana krata no wemenya onya ya abade no kanadwen ma oye dam nsakraye ono me no yenyim ataza nti moye menije da oman penyina la osi sin nanyim no ohu de mane soafo ababeyen onfa no kwam nti onara na okuta na aba oda aba na to nti me fi de mo hia ne de nyipa ofo wadina ban obeye dwuma mo obobo aga na man ma doma wodne su odo obehwe no obehwe wa asungimi ne kuriyem na oman na akokan wazande Ghana maye obia anyiwa na nkobetuma ye Ghana obia ni ho wazande wale tikrumpam enti siye nyina ye kan adwumbom wono kwarkwando kuriyem nyamsurum ne nyansa obo oman a na ye dwen oman ne ho da ye bekokai na se ye de wey moya ne ye mesome ba maye ne papa we bu champagne wa mbobreye maroko bonda na kotum wo ba ben so to ortwen eno na asema na me hwere say president na no of chia ministers asem ba ko ka kire mo ne say o say they should deliver omonye mo na omonye adwuma etinka so de wankasa wo kana me ba office na pe be to say Honorable Kuntu Blankson no koye ne number de menya sesi a Honorable report ma beto report bi wo ha say enti no bia bibi wo ha menti ase. But on your first day, because my first day at school, first step, you need. Wow, so now okay, you penny for can be you penny with fear, oye. Of course. Entinonka, my friend Penny and our president, I said, be said, I was a me you. Among for being more case, whom said the minister should be reprimanded. Say, first week you cry mampo, or first step out, you know, a wrong step, and my president has to come in. Baba so very catch in there. Nsuru bata from medical. Eta me chona sia. Metase. Nsuru bata na from medical. From medical Na
say crocodile na ye crocosin enti am catch or say so buhwe pan wan bom modern na rebondad na kotuma oba ben so to retwa brother adenti na akọ sedere kan ba fra wunua na ebisan efi de rekwaya asen ma ono ye no isi oman na ye no enye enyim show nya wo tintin na wa ho fe nemum sema benya wodom na wode ahye wonsan na ahye wo no me fi de obeye nhiramo na wa sisie po na asate de me sisie po kukurumpo ni na ye basoa ye kukurumpo na ebisu a na mfiri oye owura na wode ne ko hon osuayefon ebi obisu tinchen o na opiapia isi woro ohine boni ni o basari pa ko na opiapia no entumi mfiri presidency o meba wore ohine boni nyi apamfo bon na wo demo nanyim ohine bon wutiwe sabe adwumare ye yonkwa na re enye cameraman na re se cameraman pro de chiwe adwuma na obechim camera akoto bebi a se wonya mba ho do a bokokoto mu nanim na wode ne ho so na abasho betum ka manim ayi that is it entra me bu bede ohine boni nyi apamfo bon na wo obi ho a owutiwe oye panyin na ho etwa ho ahia enwu de cameraman adwuma onye ne ye enti de kofa bi akofi dwuma we ba fa camera na de aye adwuma bi anyipa na ekoka chi no mepede kofi dwuma ba otonche enti wona na fa apam mepede kofi bi anyipa no oni kofi dwuma ye dwuma obaabi na ncho ye kana na bi kofi dwuma esiu no kwan oga no kofi dwuma onye kwa ma fa nba obabo cha obama description a kofi dwuma obe nipa jinjan kra na wo so enti ewunyame na wara adoma ka wo ma se o dam nyipe nko gina jam dia na kwosesa wa adwepe na na akọfa ne za o fi do ne be kana na de abro me fi de dam nyipe oba ya asin we adenti na oba ya asin we mu ina mu goku mu ye adwuma hwe ense ni na ye pew nyim da ense ni na ye de ebi simbi na ni na so bom na ye den obi ni wa na nyinu obi ni pada sine wa wo na be wiadi biara onya na nyinu hu ni nyankopon na nyipa da sine wa wo de na wo ho na mum wara nyipa na nyine be yadwuma na du banya onyi batu fam na ahwe na sa ehwe de nyipa obetuma ya na ontumi ye asmasa kolebu obadwo because we say yin san yi board chairman so say on na ba ma wadwo a o mampeni obeye se na be ma wadwo a aya o mampeni be ya o sande mo ye ya gidigidi so hwe won ataza onyi panyin a ohwade isi wo ye panyin a wale opanyin odua mante no panyin bi so tutumrika ya na ngwase ebi na ote obi na no owura agimama no beti obi na no oye yi tisia ote obi na no say ono amomo na badada that is it because say wodu gina bia ade kro da hwe ni ye no embra wode ye adwuma no ataze na dom na wode ahye wo nsa na wunyankopon a obo obewiade ochiro do na susu kire na ono obomo akwantempo na ituanamo na onye nim guase ono kofidwuma ade na besi ebema obi a odi mu say amana adwuma na first week get it so wrong afegi say presidency kura ebem tiki Ajuma Mensa oye my classmate. Oh, okay. Ewa hen. Ewa Prempeh College. Oh, I see. Mene nyina started from one. Me sana no so called cadet corps. Okay. Chese cadet ni mono no oye one of the sergeants. Is that cadet do sergeant that is what do. Yeah. Now also you dey corporal. Okay. Corporal Bob. Corporal What does mean you go? Was it corporal sergeant? On the command. Now, me kind of pass so. Then we've been friends since school days. Now I've been so. Okay. Now I've been pa. Now, obey Ashanti Regional Minister. In fact, they didn't know about virtue. Me share of Parliament House. Now, if school no dey any different in Pipim. What is it? Pipim. Yeah. Okay, ni din pa. Again, also wa you say David, you say you Pipim or ya minimum. Yes, can it din. Okay. Ni din full name Pipim ka over. Ni dey na different. Okay. No say na dey wa.
no say me ba vet go fi na don't can papers na I say I say I am Ashanti regional minister and I'm so me wish you all the best ma better ma better wachi obey Ashanti regional minister so me ni din kita ho o you be a odi no ho nipa wo so dress nice of course na onye kitikiti okay America so in my day or watch day of medical school but make us say experience political experience pa no it was in kakra but over the years and I think say he's picking up as me see you know see the missing no me ni so odwene ho bebre wanyu ho pi debi na wanyu no say and some will be see where every how possible such with it you be an intention so yema status quo and you know na me who the best decision to take maybe that is what I suspect but honorable status quo no but no so status quo no obeto ye na ye yi acting ba ko status quo no and I know nyanti ase ya papa oh okay so dia say you know never say what Tweneboah as the status quo no wie asad we decide say status quo enyina because unim the decision no what did the mama share ya chat of course what you na so I think that he should quietly apologize to her Charity so onye ni paketo onye mresa no na nyese onye ni paketo onim system no okay incidentally so also your university so no so your mate oh okay it also we have been friends na we make a decision as a minister onye MPP minister NDC minister and also NDC minister obabitiki and said I'll be taking such a decision knowing how controversial Kolebu ACTN esen ka wo de any die man now friends eminyaba de ma between ye na what I intend to do na owo future bi e wo ho fama me sana waba public sa de esen ko toto me ma but to come out say oh mo twen status quo no engoso na afina me behwehwe mu na me hwemu a within a week no me de decision beba antwe I'm happy so quickly no ye dey substantive chief executive aba quickly because Kolebu is the premier hospital e wo ye kure mu chese yedin wo bebia na ho ne be refer ko apart from omo routine e manema omo handle no to let Kolebu be shrouded in such controversy na acho controversy o Kolebu no running almost 6 years to let it say ube jana mana koswa we no enya de papa ade na wo ho den na hye Kolebu ho unim ade esiye there was a board MPP for an appointee there was a chief executive and president appointee it's change of government aba Ghana ha yenim say change of government ba board o ho no obako na ban foforo no de ne nkrofo aba but aban couldn't decide with certainty say dey me pese me yeni nti do yen say management team I wo ho no director of finance director of the human resource akofo no on be ye interim board chief executive I no so can board no ho no ye yinadi and then one of the board members be acting chief executive uti and it is only management and board on serve those two positions at the same time
nti se management no bibia no recommend it to the board but board no way omo a nti management wa na omo peke omo atena ni a recommend say ento ka ma board na board approve but omo an say management no and akoso sa board chairman the government appointed the board chairman which is Ediana. Yeah. Ono so no or very controversial figure pa. Of course, we NDC penyim. We running for presidential flag bearership crowd. Primaries. Primaries. Nti onye ni paketwa. But very controversial so. Nti usade no obi ono emu no wo yeja. Na asade na kotu ejamu die. Na wo asem na apama ho. Make us only role be play within the NDC structure no. Yeah. But the whole of Saudi Aquacoto now go pass mama oba. And now or you decided to go for a sage no. No. And then paying for almost a year more because to hospital there. Unlike other places, you know. Ni pay year juma or no. You know me highly trained. All could school actually. Nurses, pharmacists, doctors. Sanko fo na no mo kwa akoye adwuma. Aye ti say woto ni akoye keki tiki ya yo vice chancellor. Enkofo anu mo kwa akoye adwuma no. O munye ni paketu o. O mu na TV ye analysis ma analysis ye analysis mu analysis. Asiase. Wo yo sanko fo na wo kwa akoda o so. Eti wo ko do take decision of such an environment. E so two boys na you mu pa. Won timi take that decision to say the service you. Wo kwa akoyi central market manager. Sabio. O to no say na mo kwa akoto odi de ne A6 de tikas A3 ne sa ne maneme. Meanwhile hospital na ye wo no. Oxygen kra na obi yare editu ebi ni ha. Plaster kro eyobi a ebi ni ha. Now you cannot run a hospital like you are running a brewery. Be mistake ba nipa wu. When you are making such decisions na ye ti ase ya so your reputation ya stake. Na mo continue ya mpene. Eno kwa de sisi eja to nchen yo. Ka ba akombo. It will provide the hospital no with the oxygen on here. It will provide with plaster this other man no what they need. Given an environment and the hospital no cry no health insurance edit no so shrouded in controversies now mo so mo ba here mo be stabilize the situation especially knowing say your colleagues say wa and am on no the mo say board members and na ba na mo no take care dey echo dey be adwuma kra enya you know say in fact omo be sori gina no mo sori gina so a argument on the beto no wo chinchin say dey be abun say solid e no kra dey say e ja to ho ade na ma call buaju ye board no aban fa competent board me go onye less political yeah obenya competent people within the NDC itself me ngaso o be find people but within NDC ho no an obenya competent people obedan sure say ni pay am de na ekwe because e bia de ode na ekwe onim say o mi pay e bia na ni afi or level headed me de kwa obeye adwuma ma na bibia ye boko afi odi be kwa kodu ho no na wa create problems nti obedan hunu say e bia mu hia de no so any president ni dey any president ni dey because the key job of a president is appoint people president on koya Greek extension officer da president on konko tutu kwan so oye kwan ne de ne so ba appoint people no ma ye adwuma no nti so ntimi nya sa adwuma na ene pebe bitin nti wo hwe nipa no mu omo ye less political omo ye competent omo so obi wo party no mu of course say onya bi omo nya de say de obebre ti say kan pipi mu de anka otu na ni aba ko mienu anka wafa
o hwe me Come hold there say o ya anu go yi na de ko o so so to no buase ya wura mu a o benya rasta ba for team wa pay bi ya de mo ko to last kuntu has o benya bi okay I was a kolebujo because you say assume you know kwa e yensensan ne hunamane na asayarefo ekopaya resano so musa ko hunamane wo board nsaro de ebe ya adwenti we president dem say asem na ya kana o hase no yes but what back be but me fa we say to be yanka preko eno adwumayefo eko demonstration na bi mo say omonyi ni say omemu hase ya sheda pa ye massive nationwide say na eno kire say di amanfo eda omamfo no mo ka no omanu mu ayeden 2 obosan say akoye adwumayefo no we will be antimi meka say eye political in fact enura adwumayefo no ba ko say bosura mo say political na o man knowledge bi say ontimi obi ntimi ntwa bia ne man be ni ha obi na also ka kire say wo ti we ni di ana o mo anka say nim no pe all over the country now nsema mo kan di bebre kwa me say wonim bi me bob akra bi wa say wake up mahama o say John Mahama no de bi no de say ne ebi ho ye de di agro ebi ho mo say fa isika ho tie nsem mo kan no mo say o say aban hwese dollar na e kosoro no na mi say ne nyina ne manfo be ya adwen say de AC kɔ no e ya de a e ha adwen throughout ne ma mo kɔ e nyina no honorable de na na e kɔso wa adwen mu e de na nsu say aban be ye de na aban be ye honorable me kan say wo na na no mo kɔ mo say tibinti we said that he funny yakwa Koduah nti sa ebum obi si mogahye throughout almost ye nti obi anu akwa so mo bo ho ye nti obi a gya hye e den na abo manum tike start ya che ade no na eba na amafo ka se ade no ba wo na manhwe ya asemmeba no ka no na enya maaye nti no na amafo emfa nye asem tike unim Ghana kure friend Ghana no it didn't start in 2008 and now 2009 and now 2006 Ghana 1957 yenya independence president for no bibira bawo Kwame Nkrumah Akufo-Addo ne Buzia le mai champon chese pire aba Rollins 1 Rollins 2 obi aba wakasa ema Ghana for yete obi aba oye niema ema Ghana for yehu ahokyere Ghana ha yehu ahokyere ye Ghana new time wa ye say ne de ho aton yehu ehunu bi da nti sa ahokyere so enye bibi foforo ewo yekuru mu ye nim ahokyere Ghana nim ka won tro ho book a obetimi atro ahokyere ho book a me ya man pp HD Ghana ni bia nti ye nim sa nyema we nyina na so no ahokyere no eje se ohini chini ye ebi de bi achi nti ja ye kɔ ne kakran ne ya ni koduru ase ya enkoi na so no ye se ma ensan ma ye nkoye chibio tutu oniema na ye hyehye a wo de wantimi kura no ma ye nyina ba bia ye gina na meme de metimi adikofo abamu adanse se me na me wo sa ban no me ye meya me ye MP me ye deputy minister ena me hunu ba bia na ye ba bia ye wo 2001 me hunu ba bia Ghana ba bia na ye wo ena jan kakra enye se bia bibi firi ba bi ema ye de nyane na Ghana adane heaven na mana eflo da bi abotre ne de tu ani echimu etu ani ye se na kakra but ye hu se ahokyere no ba efom to the extent they say you Ghana for abaso within a short time no na Ghana for here buburu aye wo mu no na ate so by 50%
to the extent they say Ghana yebo yabaso ewo yekue die ho nnuane eba Ghana Kufo any Brazil president highest award they say anybody mokumkom so wo mo abomodin wo wiase yegina nti kakra ka se Kufo time no na ye perfect wutimi hwe Kufo no ka ade we do anye ne yi na demonstration so na ba so bibia Ghana ni bi say so tu ka say ye ho ntoyen but when you say kakra no pija 2009 yetisi mu a NNDC4 kakra na ya pre akwaduro no ne on ye sebi ti say funu ponko yetutu ye na wo bibia na bang ne yetu ya gbegu ne ya yes wa wo ne kakra se bra bejiska say eh dia mu ye den sembeba o me sure say lumba nyomo no Ethiopia ese ka 2009 na ko bossa nyomo no ocheredo na ekoso na de ese no kra 2012 yekoto aba samena no yakwa akotomu no me say the aban keka nyina no onya ika na yenya atie assurances ni nyina onya ika na yenya atie ba wo sa aban so kasa me say onya de o keka no na yenya atie ene beye onya ika e ba ne sen da be so ne hyase ne ko to sa amene no a wo say ekuduru ho enye ne e beye afiri mu sisi na wo say edwen ho na wunim kwan akoto mu ede no wafiri mu na onye brave and honest enough say menua medim hwamo ade we ne se ke ye ne sa ne maka we no o mi ejira enka mum na mena na ye chimu no ye nsi abana no batu jira ho me se ko tere o se die otota ye ku me no ne wo nya mahin se de onu jira nchen o ka se wadi agene o ujira ho dipa no bre na wo kana wo so die be ye nya mi da ya ye bi da de ene de ne consensus de ene ko ye na tike honorable workers no say a bad situation say ya on so far you from fixed income do not turn idea no so there say you tubu dem ma you tumu a ade chi an trotro drivers chip ka say yes you atum insuo fo so timi ka say yes you atum work of no aye wo je fixed income no wo timi ka say me de me so matuma ka tuo this work tenase and na de uchu aka wo na negotiations and no so no I just afe aso nti afe no be so far na de ehi wo mu no say wo bro me ama me ho kire me am yusu ne no na afe no so na wo ba be correct a wo pese ta time me wo ha me no wo pese be kasa asem no because afe de wa ye hawa na enye se ga eba no wo pese me kasa eh yes me ho kire na kire be no yes wa solve na sa time no na me bre no e de na akafa ho lawyer for mo free be compensation and they always say beka na ni nyina ekoso no wakesi no ada on atena wa na e say can right from day one on ka kira ban say dey kone mpe because e ba ye ne ho be kire tike unim last month me ko to vitamin C 1000 milligram yes mg sanika milligrams ewo pokwase ACP Johnson pharmacy bi ho that's why me ka me kire me tu mira ma kire esi so me turn 11 cities
20 ni shemu. On the average they take you 1 month. Na ne de bia na mefa. Enrachi. Me say course me ko to bia me ko ya 21 cedis. Ya tum. Ya the 10 cedis na tum. I 11 you. I say ka konko me say me ntwentwene. Me one. Yeah, the 10 cedis almost say I increased by almost 100%. Maybe so I say work for no. You 100%. You tell Mukasa. It be bia we be manu bia no. E for no below 100%. What is it no? Asa na mo say ye de no so hwe so ye kasa ye beto kwatuamu so a ye na economists for so e ba na sa so na afi ye besan yesika 7.5 na ye san kanya no ma afi de inflation ya de be ba. No your friend management. So o manage ni here. You will also in economics. You will be a friend real. And you will be a friend nominal. So pato chichebe no mu na memra uni aso na fei to ahome kakra. Say me ma 10 Ghana cedis. Na 10 Ghana cedis in a to side we ya. A to we back one. Na next time me say ma 10 Ghana cedis. Na inse say be to we back no. A to no fan. 10 Ghana cedis na me dia ma wo. And it's a to one no a. And we the nominal value. Now, but a to half, but still a 10 Ghana cedis. And no, and the real value. You would the two. A two. I know what you are home kakra. Raskuntu. Venue. Say adwuma for be bobuma cost to say atiatia mo no. Na chese bibia sipa. In fact, adwuma for no bi mukra say e deliberate. Chese nima no bi ho say ye ya na ye de abaye ho so. Enti omo say abaye now. Omo fix it at the chrono. Bibisa say ye betimi aye. Yo. Pige. Onomo. Awu de se ka abaye a. Onya abaye. Meso menya abaye. Ye ntwa mu sa stage no. Dabi ye ntwa mu kra. Bisa me intimi take decision bia. Dabi who this is the best decision you took is the voting. Enu echi no means na mete hey. Ena mete hey. Say na pay wuti hey. You discuss. You are playing your role. Won't nchan. Yeti ya ye kan. What's work kefuna? Work madam pray. The kaum ye na ye bu oman no. But moment ka se mi na me nua reka. Anwo kire ye wom no yende na ehase. Ana amampen fuso a wenya awards nso yende na ehase. Ye president Kufuor nkotin na time wenya. E ka da Jerry Rawlings. Ex-president. Onya award bi. Ana oduko si UDS. Or this can come at UDS. Yeah, make very good. So you me da ho kire wo man mi dem sika do afa hye no kotokun no ko mfa si UDS. Aba jintia or permanent puntu akokan. Masa ye kada o man mu ayedina obi obakada on yede no otwako ayedina nkasa yara ne yakofa damade no abato yendo osan edi kanfa wo hyasen wentuma yen hyehyɛ bia apart from Kwame Nkrumah onya damani so ade hunu a ohu de yen economy no the way I restructure no see yan ye fi colonial masters won che no see yan hwini ye yan to fapem papa dam sunsun adu no baba in time o declare self government IFNs independent or a declaration or say we can do all what we are talking about but there's one thing if we don't change we will not be able to reach our goal that is attitude if you take the speech of Kwame Nkrumah you say he said that what is happening Ghana she asase atwa yan wahia Kwame Nkrumah be no yeni tech wonyaka okay eko tama sanyo neni ho ye fridge ye TV wa Ghana ha ye wo crazy stove ye wo crazy fridge sugar with tomato candy mo no we free there very good we free there leave you nkoko nkosia na nkoko na resen bo you nkosia you know nti akoko na oba ha chen awi nkosia oba ha chen na nti ewia akoko nara
ne na na efi benya na bada de bobon kwa ne wa se ku nti ho na hwema eri nkosua no mpemfo a ye eri na wan kan kire wan restrain ye say ni nya nkosua we na de ha beba bro wo tu kwa me nkoma to twene ya pe na nkosua wa start there or say eno na nwa chi dodo honorable masa se yare ba sha ase a o sha ase da kor o ye nkakran ga anepei papa na obecheche kwan ye fado a ye benya pomedzen o kire edwuma bi ye bia no kwan ye mfado am ye benya pomedzen nti me nka de wa cha no nti ameka sa ne say ansa na political party bi ba ban mu no o say condition e wo no enye ye de ye ba ye betu ase it means say wo gitu say ye enye kura na adi emfie mpem kura mpa wo de wo ba ye ma mfie nan wo besesa no ti say oba no ansesa na afi na me san be kokwa me nkroma akobisa attitude na kusuawe na no but me ka sam cho mama kan cho hwe yem budget aye nyina no na te chiri no free de ko sela la sulala mo until say ye beja la sulala ne yen fa ban bi abra the same situation ye be hia enti ade ntina aban ti wo sese obo mo kwetwa no matwam ko onyina adwe se da bi ye nyela lo sulala bi ye ankasa ye be generate ye be bokwan ato ho na ye nya sika na ye bi na emergency gu we aye obi arisu hu opede yara ye enter locally ni ye mobilize local resources amama yamfa ye nya Antoni obi na pasa abado ozana do yin to obi na pasa abado bobu ada because situation osi 2000 donors wo jade wo do skaraba ska wo wo jaba 2008 President Kufu Aban o share the same thing oh inti edum pempenso a se wo hwe workers ko ka de adza record no onye political e kana ani e kan daily guide kratafan ebien e kan ha us wake up mama na kana kwa na ma sense ase ho asa ye political inti so ye political na ya adza hawo ye yina Ghana funa o de ye yina na ye den ye fa anamon ne ye yidam o hawo ne fi but obi nso na wo se otwa kwan no me ye dis very good on inti se penyi za adza nyima na sa adze resay a openi ntume janka de o adze ase ntimi ntume ye bra o shawa na okade o mawo if na nkuranshen do dambokodo na bi o yere or consult another origi abrewana adwen na mpemfo o manim do ekwame ne yafado a ye ya obeyi nkakakra bi ni senche okoshia e ba ntu okoshia ho say kotoato adwen very good encho kotoato yi so that by the report was aman a day before I work as squad demonstration mo was aman o sande nka report no cho do bantam ambantam o sande atoyancham to peina ncho be hwema wakaka ndama na abo ano sisi apam de wonye na yi anamboa baba manfo bi almost there be ejebiwa ejebita asenti okwa nkura na wo say nka bibio because after all vice president nana or coordinate program ni nyina nti masa sa semba o mo bi a kire adwemfa but she no twa no matching ana ehia mebe ya report na ba no wo de be ye djuma ma amanfo ho be hare wono ono hiam o sa na medunu enye nyimpa kro na adweno na enye nyimpa kro ne djumeti na obobo ma oman asomdua bem me no nyinara o sa na ye nyinara ye wo Ghana krope amde bia maka de se oman ye ya oye ma ye nyinara o sa na ekueku a mfana party MPP CPP NDC when you know obotwem Ghana do not wada ambo GCPP okay GCPP and ekwadonkwado so vende no so Ghana Freedom Party ana papa kwesindom de wonyinara wobato Ghana ntempe fuere fancy lanta batukuti but na bo sare dia ene se de o se adwumanfo mpanimfo do te ase ebi sabi omo mpanimfo no nyina munim de se yesi yenya sika nti ya nkasa wo se yetimi nya sika se de wo so omo te ase nti ebi kura na nka hu hia se nka ekosi because edim se yare ato ye nti ene yesi yenom kwini odu baby a demonstration ye koyen mbra edi bu man na oyaza wo ma hokwan ai de wara wo fi but say ye demonstration say sorry apena okọ yes sir say wodi hu nkita ho
wonya ban di hu kita ho metei oye osuafo for na ba dam adwumayefo wasoewa Haruna Dusu okay there wo hia won nchanyama bebre no wobeye but once we kese wo Ghana ho donti what njama ne bia oba ha o ma no to nchen na offer no demonstration de say wana wo fie sa oba committee na management obo obi jodan na obo so on so demonstration yen oya chore papa Richard bo come mama edimandi na atete na papa ye de wa ko hwe edimandi ama nti demonstration e ba no oye da aba oya ba bo se wo de no ye mfato ho de a na kire se nka papa no so ye aduane ne ntem a nka kwara no megina ho nsu nti se de ba aban mu se nka aban toto ne mayi a ka medmayefo yenye complain se di ba ne ba no abakwa koto ana bia ma asoro nkoto mbra enyama amba nti na yedede enyama nti wachi bi na wachi ho ne mfa bi ana nti ma so kra boto aba na se wachi su mo mfa bi mai ati wo koto nti oden nya botal ozan de wore mo kon wiane omi yes okon so waka sisi an pemba na monitor radio ose mo aye de wo sraban de onu wonhia na wo nyina wan ye den won hwe kwana ansama wo de gupon no do ba ye den wo ba tutunu ye mo ma na ba kwaka ebiem dam na tuse for no ma say wo sinche report ho that is it enti won wo bisajen nti wo ba bisawada baka de wo fandan krata bi oda wo tiri nte wo ba na sema honorable nti ebeyeye me catch de ebeyeye me catch de Ghana honorable ebeyeye Ghana ebeyeye se fide me kwa me to ade 1 cedi a me ko 2 days ame nkoto se ye de 20 atoso oh ebeyeye se dollar se obi wo ha ne ye se even though ye se Ghana ha ye need dollar de enso so ne nkrofo high dollar na no ba ku bi wo se last year de metua 10 cedis ende akọ 20 cedis me je me ho anye because obi ani ho ba be ka kire nipa ko na ma high dan free ho se jaje ono so kura ka kire na wontie enti na mbisa senti ebetimi akodu sa point na afi de ye to ade cedi a enko basa fe o ho akakra bi bosume be se ba ko na mi nu achi na yakwa akọ bo no kosoro sa no oh mbeda rekese obi ko ha dan ole echi no ko ole wonji bi wodi bi aka ho na ade ye ni rent control omun control be no mo rent be no mo control mbeda adzon ore ha o man so ba ko de mbra nya adwuma wona ode wo hwe ma mbra nya adwuma won fa nya adwuma no wode no ha na akoto o man panyin do o man panyin o ba ko oni nti no wey police commander wey your friends court for won hwe no won bu atentene wey wona won hwe akwando wey wona won yedam ana won so wore ye wedwuma that is the problem maybe also demonstration be cry direct ko hoso that answer make there Ghana na ye wo mu no ayen yipa ba ko jawu ye jama yipa ba ko a ye na e ba hwe ase atasa na sie na ye soma bra obiri chia no ya ga ye no kwani me yan kwandam ono no wode ye oman oman e wetumpu ni nyina no wa fadam hawe mu ba wo fa hawe mu no wo nya wenja amanyi pa wa ko no de enyim no wo nya wo som wo ye wa fam nti mo rekodi ame me hwe wo eye ya man yo semu a another oman ni puntu a me feel oye because yes o hye wo ho a ai de obi a cancer yen na onko doctor ho ma doctor diagnose nu no hu na bi ado but ani pu but we yet we aban na hu de damadi onkoye because wokeka wo boy second kan hu de wo attack certain institutions yes wonye wedwuma nti se wara mfo yin ko na nhwe na bibi abetoto ma oba ma sa ho ha ne baba ma o ma afo beto na wo bedu wechira na no yobi na okumantwi se omampani sa de ya abai obi se wake up mahama ebe ye wake up call amano ana meke se bisop dabi you see ya de na ye ni brenti wo se me sori na mi ani tina meke ana pay se wa announce there CEO wo kolebu ya yeken oh yes wa ma na abado oda bon pu atase on se meke de ohini boni nyi apamfo bon no wo but echini bia na so wa kwa echiri we ko hu de no ni payifuna de maza we no odo nim gwase bebrem odo be ko ebi na mbra ko fidwuma kede aza papa ne ye no we didi ọba hima share right atem de sabe onyim nyansa o za na ado ye no ani atasa na nchi ye nyina ye yaadze ye taw na se bi asia oh menua ba o si den da madi mentase na brother chechemu a of mu kwana tapi but e bi ono so ono okote ne nkrofo bi ho a wota ho won wo ye manche putash when your daddy inti pia mo be obenya interest no oh don't mind him ono ye ditimi okay
Well, ebusuafo komona na ehwehwe no adwumayefo omo demonstration all across the country. Uti honorable Kuntu Blanks na semba ko Raskuntu ose. Oni usu se ye erube pusu nipa na me ehunu se bibi ekoso na ba nso akwa wasa kan semba ko so ose wonso nyinyipa ti asafo be se wonso na ye nyina ye nkamo honorable unu asba waka do ose eye se ye be pusu aban. Bibi sa asa question ne se ye be kwa kuduru ho se afedie adwumayefo motade a wotade ba ko na ade che wo koto vitamin C ubekọ na yasen atum bi because no de nya wonko no aka umni percent pe bi o mbeka yasi nsuo yatum obi aka percent yebekọ akoduru ho. Two, there's this issue say they say kura no support e benya free nkofo kura na yenya ade nti na ye take say decisions bi anti ye yi subsidies na ade so na adwumayefo ye subsidies ye san famra nti ye say ye be ne dan Leonim support ayenya no. It didn't stop at 2008. Odo pa kwada kwa Ghana budget 2009 2010 na support no ba. Of course there's support we for the bayina no. Ya na enyeme bi attach so we see amema say we see conditions. It is a way ntimi anya eno na stop a lot of the support. Of the other view also so when come for say a demonstration na course wo hono nti demonstration commandant say squadron leader Kofi Asamoah as we speak no kra no support should be wo ha eda ho ba epic sika edasoba it was about 25 years. Okay. Every year be over $200 million. Eba da so ba ni nyina support no bi wote wo ha wote say donor countries ni bi but bi wo ha conditions na at any UTV meeting dem put you on the side the air koso sisi ya hwe ya ye be set up a system of governance ma me famra yitwi mu Ministerial Adaroma ya hwe ye be fa amamu bi a eye insese ye koto aba na ye di make decisions ni to aba na make decision ni ewie no ye koto aba wie a ese follow no with demonstrations and strikes next day bia ye san to aba biem. Yes dey tira make asa e wade bia nka aban why na dwe se oye na dwuma obey sa hihye no ato ho ebi wo kora na wo project ye very planning say eduru sa mere we a ese me yesi nti eno me pɛ ho akade nto saa nti wontena ho ma no meduro baabi a yakɔ akoduro no aba ne obligations ene eniema e wo se wo ye no bebre na oya wose ho sika ese me de ma tike no tike de ma fama na de na besie me fama no kuntu branse ma fama na de na besie ye ntwen kakra maso Kofi dwuma yafa ma no a ede na besie ya ntwen bakosime no di wafa akoma no oba hawo makwa akutia nti se kuntu branse tike ni maso Kofi mti wana ne wo mo de mba no mo se sakọ wo ha adwin ti ene ede ne de ama no nti se wo wa pusu ho a wo soso de ye fa ma sanka nti de ekoso no se de bia mate se nukes for so wo mo be call demonstration nukes okay. Students so on the almost you tag the oma declare and say omo obi aba the reason so say because of this it you know ya hwe ya ye be ye government of demonstration ye nyina no demonstration no enya dia eye o because the time I we demonstration won ye adwuma ete o productivity so and no say omo ko ba me so say bebre mo nya adwuma bi. Yes ete productivity so affect ye nyina GDP and you know and then about wo betena ho ma ankofo apusu wo mu ho omo friend firefighting approach eche so tena wo gya no eba wie asa na ade nsuo aguso ebi nso anka wanfa crazy ene ma egya ankosi ho a ke gya no kra no ka emma eti no de ekoso no enye adepa they never in our history yenya this kind of demonstration da sir
fra kosi bruni tie anam ka se CJ almost ko ye bebre o mo me catch say me enye demonstration nya de fufuro but you see nya demonstration de bia bebre sa no e bi siga na ya bakoso da never in fact me kind that TUC on declare the strike and our demonstration say me can be so nationwide TKM so me near fikakra me who be that wo mu hia say ya na ye made day but at the time all ya na we see a couple tag we see tag we see na me say students I say on so on there ya tetete on me bi so ne oh amemo no e kodu sa stage here na agensem that is not the kind of governance I was saying. Now we deserve better. Me feel say Aban should come and level with Ghanaians. President should give a state of the nation address. CCA. Yes. Now Aban no level with Ghanaians is a miniano. To say the mobile first, me carry the first state of the nation address of President Mills Amai. I say before by 2006 busi onko jini pepek de chair wo mu ni sika say me so me ba me say me MP development fund me say political party fund ni nyina wo keka ni nyina no aba no abeka say me ntimi anye ni nyina basi we na me de me ye e ka aba beto ho no so me ba ye no nda BBSC nti no me ko bo besia na de me de ko ye enyi ti bosia no so nya me na me tua mo na mo betua enti mo so mo die ni wonim say US states ni bi wo ha on wo law before ban and yes federal no states ni bi so state laws on so yes ti say California ansa na ban beti makoje bosia ade se ko to ho aba ye ko ye ho referendum makruma no because abusia na wo kwa akoje no go beyond war mandate ya ma mandate say 4 years but what bobesia ye betua in 5 years enti wo de bosia kwa akotu obi a ye janto no so aba e je say kroma no epene so maybe the Ghana we should begin to look at this as a no on the betre no e je ba no nese o ma ho so a o se me ko bobesia say ya CD enko ya say me ko bobesia na me dey stabilize it. Now come up with another stabilizer. Every year we have up with another stabilizer. And the many people have me just say, and no, I may call board meeting be. Now, one of the guys was winning. I buying the rules or the basis here for city stabilization. Yenye the opposite. I'm saying, meaning I say man now can national pride. Or see $4 and try the organ and yenye CD no cry. Obiase mo no kan no yes okay no na ye bizarre ma me kakra so se mum ye nya cedi no kra ye use na ye fa ye starting use dollar to kan ya na me se o ade na kasa wo se hwe o kai Zimbabwe na ukoto ade a pan no a etimi koso 1 billion almost ka you say this ka gu hu ibaro mu na de akoto e no decide here ba wo mia e ko no, I'm sure you no say young true currency na way was a worthless. And the honor only this only use dollar. Also on start here now instantly. Our economy no is booming. GB I say a $1. Our pay stable currency. No only legal tender. Me can say we you bet me have any of the we. Get you cry any French for na kwako ye. Say for no makwako bu. Na so be the support scandal. Tio indiscipline and irresponsible behavior. Indiscipline. Sikano indiscipline. Irresponsible because bibia na who rules so. Na yetimi discipline mo ya indiscipline no. No mo ya irresponsible no so no ya ntwoma. The president in town for. Okay. Bibia rules so. Sika de obia timi ye bi. But we osika the rules wo ho ese follow. E say ansa na wo be print 1 CD. E wo say wunya bibi e wo ho a. Because sika ne dey represent goods and services within the country.
Just an be printing one CD no. And also making sure so will be beer and then no ye equivalent. But because Chroma ain't this animal as an intro. I bet one and Hochel no I was a printing press near printing. It backed by anything. But they drew oh yeah no. It is say we share in so a good form. I had the be finding a level. Be finding a level no. Any sa we you know CD dollar difference. In 1972. But the last point na memra. In 1972. Ghana for so munimu a na ene 1 peso. Yeah, me bo me. Yeah, ene 1 peso. Capre. Ene Ghana 1 Ghana peso was equal to $1. That is how far we have come. Then they see. And now 1 Ghana peso was equal to $1. Honorable, indiscipline, irresponsible. Say me catch you there. Yenzim brado. And we be also share me in. That is the thing. So indiscipline. And then what indiscipline ba? Or asubrachi then adeba. Yenzim brado. Because we be any so yen share. That is it. And the two, economy na aseni nyina no. Masa. Esha Ghana. Ghana yanye productive country. You produce shea, you produce cocoa, you produce gold, you produce timber, you produce saying oil. Yen percentage a hina wom. Ah yen no maim. Yen shares a hina wom. Ah yen no maim. Ono ndanche. Ghana ba e ba na this is a commercial country. Obi ni fresh goods ndama wa ye wie what ba na ye baton. Ataza. Nti return no eko fadam da baton no. Krona what ndama na bro no. Won create employment for their people. Ana sika no so baton a iwi abasesa no dollars safer. Na to ko. Na wi abeble mo bi. Onti abeka cho. Ono bosa se mo ya kan o. Na say one or two for bo kan kan no na one side. Nti yabokoda aka kosi de. Wobaye watumfo ba na se hoye mra no akon mu dia ya de kro na opese ode aha any bini kwano kwan wo kwaje na demonstration wo ye okay say event more how no but other how na pain is to ka okay say that make catch ye nyina na yakoso that mess me ye pain mo me nyina enka no ye den ye mfa maje singuo na ade so a all day ye nyina ye ne dem say decision bi ne ye betake a ye try there ye bobo hu dewuri na ye baba ye manfo no wa ye den wan ya nanto te said na e bi a champion pen so very good me be kasa asem do okay hwe kwa be nkumata ma be si a champion on there a champion ne short stay no oye ma ku adwuma ho ba mfaso mo mai ye nya eburu am ye bi kwa amana ne koton fiti a champion system na odo to ana kwan be na odo to ole obia ni fie ne de echi oyere ondua bibi kakra nti se edua mfa na edua buro edua banche wo dan na echi wo fu na da wona eja no kwan ma sa be binim ko ja wona nguo ana da ya flowers se edua da menze me wo ha na sa ye ya ikotu a ma obi adon ku akese no senento nti wo toma agriculture ifo na mfa na food distribution for na won ko ton na mo na de ma nipa no ha na ono bosa asem no ne ka eden ana na masa si egudu ka e champion time na o kan o de ye nyom me ka se GT asuma no asenya no wedi da no kon do juma ma fo eni jabo yes ka dem yes but na ye mo sa nyom na ye bo ayi and azonto Linda no na me ka cho de Belinda ne do nyom nkwa na ye what I say wu refu wu krom hin na benti a ye we gobo ade so we fu kom hin na bentie o ye we go baade wo mu na ma akwa go baade na mu go go na azen brene so bo ba bentie ande mo masem ye nko no wo ba da na nyima u ye fura se ba yira Ghana ya yira o sande abofo 7 rukuye nde bi nso so a de obebo krom hin aben so so kura wonim nyum no ana me ka troi abofo 7 rukuye na se ye nja abofo 7 na ye taste and
so be nya e fan dan akoko fo si odidi oyi inde tilapia kra wakra tilapia ne wo shas wo ye bi ogana mo wakra na wajaba yesande wa wudini polo yanti no oya akese nti yan goto oya honorable tilapia de so na ya na ye no ketu ala na gase umdu China wo shas nti China wo shas when you ji bibiara when wo kromu o sande will cut your coat according to your size the one so when you anko ho a mo fi abonten ba all be say wo de aban government wo de na wo so wo chat sa course no yi de oni tina me keto de dwumadina wo sha sa chen nti no wo ban ona abato wo yido no no so gudu a o ti measures gu a anso what's the bi e bi na me keto yi because say mo ti ban mba ya okofa na yi nti me kede o how na de ye do Ghana no enye o man panyin nkote na asema o ya me a me na o wa yetie e bi na yetie ye kan sa man frite o wo ten sema ye rekan nti nyanse wo mu na aba wo mu no wo bafa yo wo de no e bi a de yi onye hwe na me ka chiwa champo time na yo information service department yes omu yi signature say insu amba damara pipe bomb water amba damara I remember no of ABA, Snibi Abansene, we no be crass will be sen or no baby, nay offended the akai. Na Eja lamb to say be kaidin papa. Pipe ban also already on numbi. Na Titsano walk or streaming where walk us out in John Pipe on fan home. So education or the moon. Na dako papa or cost soon. No conya bridge no be no cotor in Sunumu. Go coin about or by us the next just no. Or dem nya adwen sache mkoje mkopa nsunu be me eden no na okotua nsunu ayi na information service be adwuma na ya sisia when there was or drive information through na make cho de aban we ya soya all do ye adwuma and ye bi ye adwuma na adekra mehwe yesi kan so ndi bia no e bi fiara wo ozana tro no me yeta ase de enso ye adwuma mo ye de mo ndidi anako book of Jeremiah so ka bibi ose de oba faza onye ne den ote da akoko awa de nchefu ado na ewie no oba kono be kwasea nti sijisika ya weka na jisika na nya ho adwuma sika ina mfaso bi edo otaza nti ewie no bakara comment wo osande sika na fine onye nhire sika na bibi onye nhire nso oyira well ebi adabi bo ba e bisa e ho saa because nra omo ye no metesi obi bisa omo se na workers no so omo bisa omo ho se omo ye omo adwuma na obi nso bisa se da adwuma na ye de ama na wanye na ni wale adwuma tuna tara de fio pack fio okay because it's adwuma na se re bisa am de adwuma de ama no de wale wo huni faso sabe bia obeduru ha no so ebi adwuma no ho na akaze no so yi you see odu ha na dan meka asemi ya doctor ko hospital okay brother asemi ya meka cho ho ehu oyipa wa ko adwuma no wa demonstration there adwuma ya da ama no akade yi wada amoye why na oh it happened ma bodewuru oh yes omaka because na say msejima Accra Secretary Hospital omaka so omdo mutu school because we nya ndro no mfa man camp salary kwa what's wonye ndru no mfa man kof ntino yeka well but for better mo asena ye de sia next week ma sen ababi me bedi nkomo bi so man no ese obi e say Ghana must work I was Ghana ye Ghana ye sign call ye chibim na ye nkasa asemo say mo man yi hu hia Ghana man ye wara wodze dwe no man yi ho man kan da wo mfa ho wo man yi nyina ye mum ye mfa kro ye na ba ko we duregu ti kro so enkwa agina say patriotism nyina ye mobim de ye bo ane say nim ni na chi ahomka wum no nkwa ho aso na ye ka wa say ono mo ba so acting CEO for Kolebu but permanent because they are appointing a permanent because and when you because okay I'm the newspaper person be reporting no because we know say he has been appointed as substantive CEO. All right you don't correct hobejo yaminti bajo enti Kolebu ye be ko Guinness Book of Records mu within be say 1 month omanya CEO kwa be Honorable King George Kuntu Blankson ye bonem rane say Raskuntu Rasta yeah man and Honorable Maswe Kofi Duma ye friend Kofi Ghana dewu yes omno be kan ye ho di medie bremo ye gina sa brem na fe ya ma ina no monkramufo enu no monkramufo nyina barakat sala juada munti ye gina no ye di afofi
enti woni mu nua akraboni bia no afre no na wache ano nti honorable ye che omo nyina Adekye Nsroma, so we wish all Muslims a happy Chia ekunfi nkramofu nyina. Oh, okay. Assalamu alaikum. Alaikum salam. They are coming to me in Kankan. Me baby wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Okay. I'm about to. Me last more Muslim. Oh, okay. I see. Definitely Nana Juma. Nana Juma. And in Kremodi is saying. Isa ni Diana Nana Juma. Oh, America also a fasted. I see. And my daughter's son. Okay. Yusuf. I see. And daughter. We are feeling. I was for a brasso, ye peja yemu. Nyame adoma ebnada. Ebesen hye biem. Yedema sene emu eni tie a adeso.